twarimo twibuka ku nshuro ya 22 abatutsi babashije gupfa bapfira muri Kongo mu bice bitandukanye, abatutsi bapfiriye mu Rwanda mu nkambi ya Mudende n'inkambi ya Nkamira, abatutsi babashije gupfira mu nkambi y'Igatumba mu gihugu cy'u Burundi. Abo bose twari turimo dufata umwanya twibuka. Murabona yuko twaramutse mu gitondo tuza duturutse mu makarisi atandukanye. Uyu munsi muzi igikorwa kigiye kuduhuriza hano, igikorwa kimaze igihe gitegurwa, si igikorwa cyateguriwe ku Kigeme gusa, ni igikorwa kiri ku rwego rw'isi. Igikorwa cyo kwibuka ku nshuro ya 22 twibuka abatutsi bene wacu bishwe bazira uko baremwe, haba muri Kongo haba mu Rwanda, turagenda tubigarukaho, ndetse n'abishwe i Burundi. Insanganyamatsiko y'uyu mwaka iravuga ngo twibuke duharanira ubutabera no gutaha iwacu muri Kongo. Iratandukana niyo twari dufite umwaka ushize, iyo iribanda mu gushaka ubutabera, yongere yibande mu gushaka uko twataha iwacu. Niyo mpamvu yateguwe hahabwa rino zina havuga ngo twibuke duharanira ubutabera no gutaha iwacu muri Kongo. Iyo niyo nsanganyamatsiko y'uyu mwaka. Ibindi rero turaza kugenda tubigezwaho. Ubu tugiye gufata urugendo tujyaho, turaza gutangira ibiganiro. Uru rugendo ntabwo ari urugendo rwo kugenda bisanzwe, ni urugendo rwo kugira ngo buri wese abashe gutekereza ku gikorwa nyirizina cy'uyu munsi. Igikorwa buri wese arabasha kwibaza impamvu turi aha ngaha, impamvu turi mu nkambi, impamvu turimo guhera 2012, impamvu turi mu nkambi guhera mu 1996, ubwo ndavuga mu zindi nkambi, impamvu turi mu nkambi guhera mu 2005, ndavuga kuba bari Burundi mu Gatumba. Buri wese aze kuzamuka atekereza muri we igikorwa nyirizina cy'uyu munsi. Ibindi biganiro byose turaza kubibonera ruguru. Niyo mpamvu nsaba kugira ngo abantu bafite amapankarte tujye kwitwaza, turazamuka uyu muhanda, tuzamuke hejuru muri 5, ntabwo turongera gutera ahandi twateraga muri 4, turatambika umuhanda wose kugeza tugarutse kuri barriere. Ubwo iyo niyo nzira tugiye gukoresha. Ndagira ngo nakira abantu bafite turabanza aha ngaha handitswe mu Kinyarwanda murajya imbere, ariko ntekereza ko n'aba bakurikiraho, ubwo natwe twese turagenda dukurikira ibi byapa. Reka dutangire igikorwa cy'uyu munsi, aho tugiye kwibuka ku nshuro ya 22, aho insanganyamatsiko y'inshuro y'uyu mwaka iraza kuba itandukanye n'izindi nsanganyamatsiko zabanje z'imyaka yabanje. Uyu mwaka ubwo twibuka ku nshuro ya 22 abatutsi bapfiriye muri Kongo mu bice bitandukanye, turaza kugenda tugarukaho. Abatutsi b'impunzi bapfiriye mu nkambi ya Mudende n'inkambi ya Nkamira, ndetse n'abatutsi bapfiriye mu gihugu cy'u Burundi mu yahoze ari inkambi ya Gatumba. Uyu mwaka rero insanganyamatsiko turaza kugenderaho iragira iti nk'uko mubibona, twibuke duharanira ubutabera no gutaha iwacu muri Kongo.
murabizi ko tumaze imyaka myinshi mu buhunzi. Twavuga ko ubuhunzi bwatangiye mu mwaka w'1996. Abambere bahunze icyo gihe, haza kuza ikindi cyiciro cyahunze uko imyaka yagiye ishira. 2005 hari abandi baje guhunga nabo bava muri Kongo baza. Hari n'abandi bagenda baza mu myaka itandukanye bitewe n'ibibazo babaga bafite mu duce babaga batuyemo. Hari n'uburyo twaje duhunga muri Kongo, bamwe bakava mu gace kamwe bakerekeza mu kandi. Ugasanga wenda umuntu yavuye za Mahanga aza za Gicanga, cyangwa se yavuye za Mweso yegera ruguru za Gicanga, cyangwa se yavuye muri Rucuru mu duce twari tugoranye akegera imbere. Hari igihe yageraga aho ageze nabwo akongera kugira ibizazane nk'ibyo byaho yaravuye, akongera akomeza urugendo rumuzana mu Rwanda. Inshuro rero ya 22 tujye kwibuka bene wacu b'Abatutsi. Ni inshuro ya 22 nkuko nabivuze, turaza kwibuka duharanira ubutabera no gutaha iwacu muri Kongo. Tugiye gufata umunota wo kwibuka. Ubwo ni guhesha agaciro abacu bakambiwe bazi ko bavutse. Turibuka abiciwe mu nkambi ya Mamira, twibuka abiciwe muri Mudende, tukibuka abiciwe muri Kivu. Hari abazize indesho, hari abazize izuru, hari abazize uruhanga, kandi nabo bavaga amaraso nk'ay'abandi. Mumfashe dufate umunota umwe wo kwibuka izo nzirakarengane. Uka nasanzara amahoro, ducana tukota, tugacura inyana. Nyuma y'igihe gito habaye amatungo, abaturutse kure nibo badukoze mu nda. Kivu yacu, Kivu warababaye, wakiraga abashitsi nyuma baragucumuza. Imfura zawe dore twaje kuguhoza, twibuka abawe bagiye ibyagihe. 8 z'ukwa munani 96, ijoro ry'umuborogo. Kivu yose yaratsembwe, abantu barabatwikira. Urubyiruko bagenzi banjye, abakuru n'abatoya bari aha ngaha, reka badugize bukware tuvuge gutwara, abatugirira nabi tubagirire neza. Tuzahora tubibuka, twibuke twiyubaka, duharanira ubutabera no gutaha. Muraho aho neza. Reka ngire abaraha bose ngo bakomere, reka mbabwire ngo mukomere. Reka tangire dushima Imana. Imana yabanye natwe, yemera ko tudashiraho, ngo kuri isi hari kubura umuntu wavuga cyangwa se wakwibuka abacu bapfuye bazira uko bavutse. Iyo Mana rero yarakoze kuko twabayeho kandi turashibuka, turazi neza ko tutazazima. Uyu muntu ninde? Tangire ashinzwe iki? Arabashinzwe iki? Abashyitsi baje kwifatanya natwe kuri uyu munsi gutangiza igikorwa munsi imitima yacu ibabaye. Ushinzwe igikorwa cyo gutangiza kwibuka ari he? Munsi twibuka abacu bapfuye bazira indeshyo, isura, uruhanga, batigeze bagira uruhari niko mu kuremwa kwabo. Reka duhe ikaze abayobozi baje batugendeye uyu munsi mu nkambi yacu ya Kigeme. Turashimira cyane kwifatanya kwacu namwe. Ikaze umuyobozi wa polisi, ikaze umuyobozi HCR, ikaze umuyobozi wa Minema na Immigration, ikaze abaparteneri bose bemeye kwigomwa ibyabo gusiga ofisi zabo
bakaza kutwegera ngo badufate mu mugongo kuri uyu munsi udasanzwe. Mwakoze, reka mbirinduke bagenzi banjye, mwakoze kuza ku gihe kandi mbabwire ngo mukomere. Turahera ku rwego rwa village, rwego rwa quartier, rwego rwa komite executive, babwire kuri uyu munota ngo mukomere. Kuri iyi nshuro twibuka ni inshuro ya 22, aho twibuka abavandimwe, inshuti basize uko bavutse, basize uko batigeze bagira uruhare mu iremwa ryabo. Kuri iyi nshuro aho twibuka dufite insanganyamatsiko itubwira ati twibuke duharanira ubutabera no gutaha iwacu muri Kongo. Mu by'ukuri kuba turi aha ntawabihisemo, kuba turi aha ni ingaruka z'ibyabaye. Niyo mpamvu duteraniye aha kugira ngo twibuke abacu bapfuye bazira jenoside yakorewe abatutsi muri Kongo, na n'iyi saha bagipfa. Ni nayo mpamvu dusaba ubutabera kugira ngo abari aha, abari ahandi batubere ijwi aho tudashoboye kugera, batubere ijwi kugira ngo turebe ko natwe twagira gakondo. Birababaje kubona abari mu rugero rwanjye bari aha, ndakeka benshi twavukiye mu buhunzi kubera izo ngaruka, dushakira mu buhunzi, tubyarira mu buhunzi. Ikibabaje ni uko ababaye bakuru bari gusigara mu butayu. Biteye agahinda kubona umwana kubaza gakondo yanyu nawe ubwawe utayizi, birababaje. Reka ngana ku musozo ntavuze byinshi, sabe Imana yaduteranyirije aha, saba abafite ijwi rirerire kuruta twebwe kugira ngo Imana izadufashe ku zindi nshuro cyangwa ku yindi nshuro tuzibukire mu gihugu cy'iwacu. Kera zitwaye intambara z'Akanyarwanda zagezeho mu mwaka w'1964 muri Kongo. N'ubundi abahigwaga hahigwaga Umututsi, uretse uko wenda nk'intambara y'Akanyarwanda hahigwaga mbere na mbere umuntu uvuga Ikinyarwanda, ariko nyuma yaho byaje guhinduka, biza bifata imyaka ya za 80, bigeze mu myaka ya za 90 hatangira kuvuga icyitwa Magirivi. Noneho cyo cyaje kibasira Umututsi ariko gifite indi mpamvu iri inyuma ibyinshi. Reka wenda iyo wegereye kwegera abantu bakuze bakubwira uburyo muri 1995 kugira ngo abantu bave muri Kongo byagenze. Uko kwicwa rero tuvuga ntabwo kwigeze kurangira, kuko ubu noneho urwango rwafashe indi ntera. Turazi neza ibintu bibera muri Kongo, ibintu bibera muri Kongo mu duce dutandukanye. Ubu noneho abantu bareruye bitandukanye nuko kera byabaga bisa. Ugasanga wenda muri Rucuro abantu birukanse, muri Masisi baracyatuye, za Mahanga wenda abantu birukanse, Ingungu bimeze neza, abari Gatoyi birutse, Ingungu bimeze neza, mu Bihambwe bimeze neza. Ubu rero byarahindutse, abantu bicwa mu gihugu hose, upfa kuba witwa Umututsi. Ibyo nibyo turaza gukomeza tuganira aho ngaha, turaza kugenda tubisiganura neza, tubishyira mu buryo bunonose, on va les mettre en détail kugira ngo buri wese abashe kumenya neza igikorwa cyaduhurije aha ngaha. Ndagiraga nk'uko gahunda abambanjirije babivuze, igikorwa cyaduhurije aha ngaha ni ukwibuka abacu, ababyeyi bakuru bacu n'abavandimwe bapfuye bazira uko barimwe n'uko bavutse. Tuzi ko nta muntu uhitiramo aho avukira n'uko avuka, uko ateye cyangwa icyo ari cyo. Ni ibintu bigenwa n'Imana yonyine. Rero ndagira ngo nshimire abantu bose mwaje kwifatanya natwe muri uyu munsi wo kwibuka ku nshuro ya 22 abatutsi b'Abanyekongo bapfuye bazira uko bavutse. Rero ndagira ngo muri aka kanya ntangire binjiza muri gahunda y'umunsi nyirizina nk'uko babivuze. Insanganyamatsiko ni ukwibuka
duharanira ubutabera ariko tutibagiwe no gutaha iwacu nanone. Ndatekereza ibyo byiringiro tubifite, atari byo bifite njyenyine nk'urubyiruko, ariko n'ababyeyi bacu muri aha ngaha icyizere kirahari. Murabona ko nubwo bwose amateka mabi twayaciyemo, ariko murabona amashami arahari, igiti cyarashibutse, nicyo cyizere dufite muri aka kanya. Ari nayo mpamvu ngira ngo ngaruke ku kantu kaduhurije aha ngaha. Mu by'ukuri icya mbere ni uko turi aha ngaha duha icyubahiro abacu bapfuye bazize uko baremwe, bishwe bari ahantu hatandukanye nk'uko mwabyumvise. Hari abaguye Kongo, hari abaguye mu Rwanda ndetse no mu bihugu by'abaturanyi, harimo nko mu Burundi ahantu bita za Kagitumba nk'uko bagiye babigarukaho. Rero hari abapfuye baguye muri Nkamira, bagerageje guhunga ariko umwanzi arabakurikirana abasanga naho bari ubwo Imana niko yari yabihisemo. Rero turi hano n'ubundi kugira ngo duhe agaciro abarokotse. Barahari muri twebwe, ariko tuzi ko abana n'ibyo bikomere bya buri munsi, ariko n'ubundi bakomeza kugira ibyiringiro kuko dufite icyizere cy'uko igiti cyashibutse nk'uko mubibona aha ngaha tubesheje. Ibintu bya Remax bashyize muri iki aha ngaha tubagaragiye, mwumve ko tubana namwe mu buzima bwa buri munsi. Ikindi ni uko turi aha ngaha tugira ngo duhe icyizere umuryango mugari ko bishoboka ko twakomeza kubaho mu buzima bigashoboka. Nubwo amateka akomeje kuba mabi, na n'ubu hari benshi bakicwa, ariko byahinduriwe n'imvugo ntibakibivuga nk'uko byakagombye. Abantu benshi bakomeje gutotezwa bazira uko baremwe kugeza n'isaha. Murabyumva hakurya muri Nord Kivu na Sud Kivu za Minembweho biri umunsi nk'umunsi byabaye nk'ingeso. Ni ibintu rero turi aha ngaha tugira ngo tubahe icyizere cyo kongera kuzabaho, igiti kizakomeza kugenda gishinga. Rero ikindi ni uko kuba turi aha ngaha tugira ngo abandi babitureberera bo hirya no hino, amahanga birebe abone ko tubabaye muri aka kanya. Hari benshi bari muri bizinesi zabo, ariko turi aha ngaha tugaragaza akababaro kugira ngo duhe agaciro abacu bapfe bazira uko bari. Rero ndagira ngo buri wese uri aha ngaha umutima yazanye w'ubwitange, n'ubundi hari ubutumwa bwinshi murakomeza kumva. Turaza kujyana n'abatangabuhamya bari babwire ibyabaye. Ndagira ngo buri wese yumve ko iki gikorwa ari icye dufatanije. Ndagira ngo buri wese umutima utuje. Akababaro bene wacu bafite kuva kera ndetse n'uyu munsi ubwo bwicanyi ntabwo bwahagaze. Nakomeje kuvuga ko none ubu ngubu bwareruwe. Ubu noneho leta ibifite mu mugambi, yifashisha interahamwe, ikifashisha abo twita Wazalendo. Ubundi izina Wazalendo ntabwo ari izina ribi. Izina Wazalendo rivuga umuntu ukunda igihugu, ariko bariya ntabwo tukibita Wazalendo, tubita Wazafu. N'abasazi babeshya ko bakunda igihugu babifashijwemo na guverinoma. Abo Wazalendo rero twabagereranya n'interahamwe zasize zishe abatutsi bo mu Rwanda, anazo zakomeje zigeze muri Kongo. Abantu bakuru barabizi mu nkambi zari zihari muri 1996. Hari inkambi zari ahantu hatandukanye muri Kongo. Abo binjira mu biturage batangira kubiba ingengabitekerezo. N'ubundi abakongomani bagenzi bacu b'amoko atandukanye be basa nkaho bafite ariko atari cyane, ariko be barabishize mu bikorwa mu mwaka w'1994 mu Rwanda. Bageze muri Kongo babaye bafite strategy, uburyo bw'icengeza amatwara, babicengeza muri ayo moko yandi twari duturanye, abantu twari tubanye neza. Ubundi nabo batangira igikorwa biza kurangira bitwa Wazalendo cyangwa se Wazafu, ariko twe twabise abasazi bitire ko bakunda igihugu. Bo bafatanyije n'izo nterahamwe arizo FDLR. Ubu noneho bari kunoza umugambi wo kwica ku mugaragaro babifashijwemo na guverinoma ya Kongo ihagarariwe nande? Perezida wa Kongo yitwa nde? Yitwa Kisekedi. Ibiba byose guverinoma ya Kongo ihagarariwe na Kisekedi. Ngiyo guverinoma ifatanyije na Wazalendo, Wazafu, ifatanyije n'interahamwe, igafatanya
n'izindi nterahamwe nazo z'ubundi bwoko tutamenya zo mu Burundi ubu zirimo zica abantu bacu hariya muri Kongo. Ibi tuba tugira ngo tubivuge tutaza kugenda tubinyura hejuru, hato umuntu ataza kumva ngo abatutsi ngo barapfa bicwa n'abandi. Ibyo turaza kugenda tubigarukaho. Reka muri aka kanya nakire babantu baduteguriye indirimbo. Ndakumbuye ndakumbuye bana b'iwacu muraho, ndakunda kandi turabatashya. Ndakumbuye ndakumbuye bana b'iwacu muraho, ndakunda kandi turabatashya. Umwanzi aragahera ishyanga kure cyane inyuma y'ishyamba, hamwe zigera ntizirishe wazishora ntizibishake. Iwacu twasanze tunywa amazi ariko sankirindi, ngo ubu ngubu n'amazi meza turayarira cyane, naho yera tuyaheruka kera. Ndakumbuye ndakumbuye bana b'iwacu muraho, ndakunda kandi turabatashya. Umwanzi aragahera ishyanga, umuyaga warahushe udutanya n'imiryango, tubura abacu dukunda. Umwanzi aragahera ishyanga, nshuti zishira amanga, icyizere cyo guhura kirayoyotse ariko reka dusenge. Ndakumbuye ndakumbuye bana b'iwacu muraho, ndakunda kandi turabatashya. Umwanzi aragahera ishyanga, aho uburere bugoye. Umwanzi aragahera ishyanga, aho byose ari uguhabwa. Umwanzi aragahera ishyanga, nshuti y'abato banywa itabi. Umwanzi aragahera ishyanga, aho irangampunzi arituranga we. Ndakumbuye ndakumbuye bana b'iwacu muraho, ndakunda kandi turabatashya. Vers du Nord Kivu. Ariko iryo shami ryaturutse mu Rwanda, ariko rero umuntu witwa waruturutse mu Bucura ariko afite relation Kigali. Alors Magrivi icyo gihe yakoze icyo bita kwica abatutsi, ariko yabanje isa niyegerana babwira ko ari bamwe, ariko bageze nyuma barabahinduka nk'ikitwa ishyirahamwe ry'abahinzi n'aborozi, ahubwo ibishyaka birwanya abatutsi. Banyumve neza? Alors inka yica abantu, irakomeza kabisa kugeza igihe kuko yakominikanaga ni parti yo kwa Habyarimana mu Rwanda. Donc nkanjye par exemple nakuze navuze 1964 kugira ngo nige, urarubanje ubu ufite amahirwe ko nitwa amazina yanjye y'Ikinyarwanda, witwa Gashabuka Josue, ariko tugiye kugira ngo ngembaho neza nk'uje nafashe izina nitwa Yalose Yalulu Masatura, ariko urumva ko ari kuyisha kugira ngo ubuke kabiri. Urumva
ukuvuga ngo Magirivi yari ifite ingengabutekerezo y'urwango yo kwica no kurimbura, ariko yari ifite ibisigisigi yavana mu Rwanda. Hari ikindi kibazo baza? Wise ya Rosi ya Lulu kugira ngo bigende gute? Urashaka kugura ubwoko ko ubwacu nabwo bwari bwemeye icyo gihe. Murumva ukuntu muri Kongo byari bimeze, abantu baguraga ubwoko akenshi bagahindura amazina kugira ngo bataza kubatambwa muri Kongo, kugira ngo wivaneho ubututsi ubundi muntu w'Ikinshasa. Ubwo ya Rosi ntabwo yarakira umututsi, yari yabaye umuntu uvuka za Kasayi. Ujya Kasayi. Mwabyumvise mwabagabo? Ababyeyi bari aha ngaha babyumvise. Uko abaye ushatse wajya kwicarira. Mbere na mbere umuryango mugari w'Abakongomani wari umuryango mugari mwiza kandi uteye igikundiro, babanaga neza, babana mu mahoro, bunze ubumwe, bashyiraga hamwe, bishimye, baguwe neza, basabana, basangira, mbese wari umunezero gusa. Bari babaye mu buryo bwiza kandi bishimye, baragabayiranaga nk'ikimenyetso cyo kwishima. Imiryango yose yarishimaga, uwo bagabiye ndetse n'uwagabiwe. Imiryango yose yabaga yishimye nk'ikimenyetso cyo kwishima no kunezererwa. Bazanaga ibyo kunywa birimo nk'inzoga ku bantu bakuru ndetse n'amata ku bana. Imiryango yombi yabaga yishimye kandi iguwe neza, babanye mu mahoro. Nyuma y'umwaka w'1994 ubwo ingabo zari za Exfar zari zimaze gutsindwa n'ingabo zari za RPA, ingabo za Exfar zahungiye muri Kongo. Baraje muri Kongo, basanze umuryango mugari w'Abakongomani urabakira, bakirana urugwiro rwinshi. Babakiriye babishimiye, barabakira neza cyane, babereka ibyicaro, barabicaza, uko wari umuco wabo kwakira abashyitsi. Babakiranye ubwuzu bwinshi, barabicaza, barabagaburira, abafite inyota babaha icyo kunywa. Uko barabafashe, barabazimanira, barabacumbikira, mbese babakira neza kuko ari umuco wabo kwakira abashyitsi. Muri ubwo buzima ikintu cyari kibazanye ntabwo cyari cyiza, usibye kubatandukanya no kubacamo ibice. Ntabwo cyari cyiza usibye kubatandukanya no kubacamo ibice. Babaciyemo ibice, ya miryango yari ihuje, ubwo ibicitsemo kabiri gutyo. Bamwe bagiranye na bene wabo, bababwira ko bidashobora kubana nabo, bababwira yuko bariya atari abantu, babashyizemo ibitekerezo. Wa muryango wundi wasigaye wihebye, wibaza ikizaba kizakurikira, kuko babonye yuko bene wabo bagiye, abandi bakabasiga, basigaye mu majune, bibaza ibintu byinshi, bavuga ati se tuzabaho dute, abo twari tubanye ko turi kubona batwanze, ese amaherezo azaba ayahe? Nyuma y'igihe kitari gito, wa muryango waragarutse, uraza, ndavuga abaturanyi n'abana b'aho muryango, abandi birukiye kubasuhuza, bagiye kubakirana urugwiro rwinshi, ariko abandi barabasunitse, abandi babakira mu maso, ndetse n'abandi barabakubita. Icyo cyari ikimenyetso cyerekanaga yuko batakiri bamwe, batagihuje.
abandi barimutse bahungira mu dushyamba twari hafi y'iwabo, baragenda bahungira mu dushyamba barabamenesha. Abandi basigaye mu mago yabo barasahura udukoresho two mu rugo, ndetse n'abandi barabica. Abatishwe barahunze bahungira mu dushyamba tw'iwabo, abandi barasahura ibikoresho byo mu rugo byose, ibifungurwa ndetse n'ibindi byinshi. Muri ubwo buzima bubi buteye ubwoba bushaririye bwarije bubaye mu kagoroba, wa muryango urongera ugaruka mu mago yabo bizera ko bashobora kubona amahoro. Baraje basanga abantu babo babishe, bapfuye, ababyeyi ndetse n'abana. Muri uwo mwanya rero bahise babona ko ubwo buzima bwahindutse, abari abaturanyi babo babaye abagome, bafashe umwanzuro maze barahunga. Barahunze, bamwe bahungiye mu Rwanda, abandi bahungira mu Uganda. Bakiriwe n'umuryango mpuzamahanga HCR, baraje barakirwa kuri ibikorwa bitandukanye, babafashaga kubaha bimwe mu bifungurwa, ibikoresho biciriritse byo mu rugo, ndetse n'ibindi bintu byose bikenewe kugira ngo babashe gufasha impunzi. Bakabaha imikeka, bakabaha utujerekani. Muri ubwo buzima bubi kandi bugoye bw'ubuhunzi, byari bigoye cyane kubona umuntu yaravuye mu bye akaza agahunga nta kintu ahunganye na kimwe, ku bintu byose babaga babitwaye. Muri ubwo buzima bubi bushaririye byari bigoranye, aho uwatangaga amata, waruze amata yatangiye kurira amazi. Nyuma y'igihe kitari gito, n'ubundi za ngabo za Exfar zariyegeranyije, ziga umugambi w'uko zigomba kuza zigatsemba burundu aho izo mpunzi z'abatutsi zari zikambitse. Baraje barica, baratsemba bakoresha intwaro gakondo, amasasu ndetse n'ibindi. Baraje abo bashoboye kurasa barabarasa, abo bashoboye kwica imyororo barabica. Barabatemaguye, impinja, abasore, abasaza ndetse n'abakambwe. Baraje barivuga, barabica, abandi bakajya bashinyagura ndetse bagashinyagura n'amahoro. Nyuma y'ubwo muri ubwo buzima bubi kandi buteye ubwoba, interahamwe zaraje, imyenda bari bafite, ibikoresho bafashe barabifata barabitwara. Abandi barabamenesha bashoboye kurokoka, barasimbutse uwo munsi. Abandi baraje barica, baratsemba. Habaye ubwicanyi bukomeye bw'indengakamere. Iyi kuko ariyo tariki imwe iteye ubwoba itazibagirana mu matwi y'abakongomani. Muri ibyo bihe, nyuma y'igihe gito, imiryango yarokotse yagarutse kureba ababo. Baje kureba ababo, bareba imibiri y'abana babo, abashoboye kubashyingura barabashyinguye, ndetse n'imiryango ishinzwe impunzi yagerageje kuza irabafasha kugira ngo barebe niba bashyingura abantu babo mu cyubahiro. Iyi yari itariki iteye ubwoba. Ibyo byari biteye ubwoba. Baraje gufata abantu babo, abarokotse barabashyingura, ndetse bafatanyije n'imiryango mpuzamahanga. Kuva uwo munsi kugeza umunsi wa none, iminsi irashize, igihe kiragenda, ariko na n'ubu nta butabera bwari bwaboneka. Hari imibiri imwe yatakaye, hari abapfuye, hari abishwe n'ubu ngubu batazi aho bashyinguye. Ubwo butabera izo mpunzi zahereye kera zisaba, na n'ubu buracyasaba ko ntiburagerwaho. Turararika tubwira mwebwe muri kunyumva ngo duteze amatwi, twebwe ubwacu, twebwe urubyiruko, ababyeyi bacu, dukwiriye gufata iya mbere kugerageza guharanira ubutabera bwacu. Ku isi ibinyabuzima byose, abantu bose bagira ubutabera ndetse bagira n'uburenganzira.
ariko twebwe abakongomani b'abatutsi twarishwe, twaratemaguwe, bakabipostinga ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'ahandi hatandukanye. Ariko njye nibaza buri munsi, nibaza niba inyamaswa zagakwiriye kuturusha uburenganzira. Mu bihugu byo hanze, iyo ipusi yishwe cyangwa imbwa ikicwa, umuntu wishe imbwa cyangwa iyo pusi arakurikirana. Ariko abantu bacu barabishe, barabariye ari bazima, nta muntu n'umwe wigeze bakurikirana. Njya nibaza buri munsi niba inyamaswa ziturusha agaciro. Muri ubu buzima bubi bw'ubuhunzi turimo, turatekereza yuko nubwo amahanga yaduhaye imiryango mpuzamahanga, ariko Imana iri kumwe natwe. Agati katewe n'Imana ntabwo gahuba n'umuyaga, ndetse nta nubwo kuva igihe cyose twiciwe ntabwo tuzazima. This day we are commemorating 22nd anniversary memorial of genocide against the Tutsi. We are telling to the whole world that this time we are remembering for our people who were killed in DRC and in different camps in Gatumba, in Ngamira and other places. We as Congolese, we are the first to make the first step so that we can liberate ourselves. We are not expecting freedom from others, except from ourselves. Today, we remember, together with the building and having it as a purpose for home backing. Uyu munsi turakomeza kwibuka ku nshuro ya 22 bwo kwibuka sinzika, ahubwo ni uguha agaciro abacu bakambuwe. Muri uyu mwanya munyemerere abantu turi kumwe dufatanye tubaririmbire kimwe mu gice cy'indirimbo twateguye abakirisitu na kwibuka dusaba ubutabera, dusaba umukabyuka. Umunani z'ukwa munani 9/6, ijoro ry'umugoroba, ivu yose yaratsemye, abantu barabatwikira, inka zabo zarishwe, abantu bose nakubwira, twarabazanye baratugabana, twarabashimye baradushingura, imva zabo ntizitaweho, fura zacu ntiduteze kubibagirwa. Murakoze, tuzaba tubira. Ntabwo byagarukiye aho, turakomeza tubabwira. Buri wese atanga igitekerezo uko abyumva, ni iyihe strategy n'ubuhe buryo twakoresha kugira ngo twibuke duharanira ubutabera. Ubutabera ni justice ku ubutabera. Ndakeka buri wese ashaka kubyumva, nshaka ubutabera, nshaka kurenganurwa. Ndagije nawe tugiye guheraho adusobanure ni gute dushobora kwibuka duharanira ubutabera. Murakoze cyane. Kuri uko MC abivuze, nuko MC abidusabye kugira ngo dusobanure uburyo twakwibuka ariko kandi duharanira ubutabera. Ni amagambo abiri, harimo kwibuka, harimo no guharanira ubutabera. Ndahera ku kintu kijyanye no kwibuka. Kwibuka ni sinzi ahari wenda ni ikintu twasanze bamwe mu kintu cyakozwe muri bamwe batwangirije, batwicira abacu. Ariyo mpamvu uyu munsi none
leta y'u Rwanda yatahuranza kugira ngo twibuke ariko tena duharanira gutaha kuko insanganyamatsiko iri kubivuga. Ubutabera rero no kubusaba turasaba dukorerwa ubuvugizi mu bantu batandukanye bari aha ngaha, harimo ubuyobozi bwa leta, harimo HCR, harimo n'abafatanyabikorwa. Abo bose nta kindi ni kudufasha kugira ngo uburenganzira bwacu buboneke, noneho bwa butabera bwacu bugerweho. Murakoze. Urakoze cyane. Aradusobanurira ati ni ugusaba kwibuka duharanira ubutabera. Ndagije bashe kutubwira yuko ari ugusaba gukorerwa ubuvugizi. Ndagije tuzakorerwa ni bande tuzasaba ko badukora ubuvugizi? Abambere ni twebwe ubwacu tugomba kugira ngo dukorerwe dusaba ubuvugizi. Abakabiri ni imiryango mpuzamahanga iri aha ngaha, UN, HCR n'izindi organization zitandukanye ndetse na leta y'igihugu turimo. Urakoze cyane. Ubwo mwabyumvise abantu bicaye hano bafite mu nshingano, ubwo babyumvishe. Ubwo twasabye ubutabera, ahandi bizanyurizwa mu nzandiko, ariko nibura iyo ni avant projet ni ukubitangaza. Ndagije aba bantu kwa bicaye aha ngaha uko bahaye agaciro igikorwa cyacu cy'uyu munsi, ibyo usabye byumvikanye. Reka dukomeze. Camille, n'amahoro. Uretse ikintu Ndagije yaratubwiye cyo gusaba gukorerwa ubuvugizi, ni ubuhe buryo bundi ubona umuntu ashobora kwibuka aharanira ubutabera? Uko ubyumva? Murakoze. Tariki 8 z'ukwa munani abantu bacu bazize bavutse muri Kongo. Twebwe basigaye ntabwo twazimya urwo rumuri rwabo. Mujye mubyubaha, bubahirize, tuze twifatanye twibuke bacu bazize ko bavutse. Murakoze. Urakoze cyane. Mbere mikuru umuvandimwe abashe kwibwira abantu bari aha ngaha. Icyo nzi ni uko hagarura urubyiruko mu nkambi ya Kigeme. Babwira izina ryawe. Yego, murakoze cyane. Amazina yanjye niswe n'ababyeyi kandi benshi banyita. Nitwa Kabasha Elia Nkubito. Iwacu ni muri Kongo. Ndi impunzi yameneshejwe izuruko yavutse. Kubw'amahirwe duhura n'imiryango mpuzamahanga iratwakira, ariko nta heza nk'iwanyu. Hari ikibazo ushaka kukubaza? Warize cyangwa cyari umunyeshuri? Narize, ndategereje. Uritegereje, warangije secondaire? Wize biki? Indimi n'ubuvanganzo. Indimi n'ubuvanganzo. None nk'umuntu wize indimi n'ubuvanganzo, usobanukiwe kuvuga neza Igifaransa. Iyo umuntu yiga indimi yiga ibyo bita kwandika, writing, akiga speaking, akiga no kuvuga, akiga kumva. Ngenda shaka kugaruka ku kantu bita kwandika. Nk'umuntu wize ubuvanganzo w'impunzi uzi ubuzima twabayemo, ni gute ushobora kwibuka uharanira ubutabera ubinyujije mu nzandiko, mu byandikwa? Yego, musarakoze cyane. Uburyo twabikisha mu nzandikwa, ibyandikwa byose bigira umutwe, kandi nk'uko uyu munsi muri aka kanya twahuriye hano turi kwibuka ku nshuro ya 22 inzirakarengane z'abatutsi bazize uko bavutse muri Kongo ndetse no mu nkambi tuzi nka Nkamira na Mudende, barakurikiwe baricwa. Ubwo twakwandika umutwe dushaka kwibuka ndetse duharanira n'ubutabera, ubwo ni ukwibuka duharanira ubutabera bw'abazize uko bavutse. Uwo ni umutwe tubicisha mu nyandiko,
kandi hakaza introduction cyangwa se intangiriro izisobanura ibyo ngibyo. Tuzi abantu benshi bagiye bicwa, tuzi n'ahantu biciwe, tubishyiraho mu ncamake. Dufite igihimba ngiye kubivuga mu ncamake. Ku monasteri barishwe, ubwo tugenda tubisobanura, kandi bagiye bazira uko bavutse bagendeye ku ndesho. Hariho n'abagiye bazira gupimiranya izuru, ibimenyetso byazanywe n'abanyamahanga, ibyo tutazigera twemera. Aho mu mudende barishwe, ariko reka tugere ku cy'ubutabera. Ubwacu nitwe tuba ijwi rya mbere ryo guhaguruka tukivugira tukavuga akarengane kacu, nk'uko n'ubundi turi kubikora. Turabizi neza ko n'ubundi bagikorerwa iyo rica rubozo, ariyo nayo mpamvu tuvuga ngo ubutabera mu nsanganyamatsiko yacu. Mu by'ukuri biteye agahinda kuba tukibuka kandi hakabaho abagikorerwa iryo hohoterwa. Turakicwa, tubibona ku mbuga nkoranyambaga. Ubutabera rero nk'uko bagenzi banjye bose bagiye babivuga, twebwe ubwacu tukabwishakira, tukabuhabwa n'ayo mahanga, ndetse bakatubwirira n'umuyobozi w'igihugu cya Kongo, nubwo atabyemera, ariko dukeneye gutaha ubuhunzi, turaburambiwe. Murakoze cyane. Nakomeje kukubaza ibyo ngibyo kuko nabaye umwarimu muri segonderi, mba n'umwarimu muri kaminuza zitandukanye mu Rwanda. Nubwo atari byo nkora ubu ngubu, ariko iyo umuntu yiga nk'ubuvanganzo aba afite ubunararibonye, reka mbyite cyo mu bijyanye no kwandika. Rwa rurimi mwize mujye muri kwifashisha mwandike. And I will shift to French because I know many people here understand very French. Maybe the MC will help me just translating some of the keywords. Après, for those of us who are not able to je vais traduire après. We are here to commemorate and remember what's happened to refugees, Tutsi, Congolese. Et dans ce sens de la commémoration, nous avions tous entendu des témoignages très émouvants. Nous avions vu le sketch que la communauté des réfugiés vivant à Kigeme ont bien voulu partager avec nous. Ce sketch retrace un peu l'historique. Ce sketch nous rappelle aussi certaines valeurs culturelles que nous avions, sans considération de discrimination, sans aucune considération de marginalisation dans une société où la tribu n'était absolument rien entre les communautés. Et par le fil de l'histoire, on a pu voir que des scissions sont installées qui nous permettent de nous rappeler que la vie communautaire est celle que nous devions promouvoir partout où nous sommes. Et cette vie communautaire, elle est sans considération aucune, où il n'y a de place pour aucune discrimination, où il n'y a de place pour considérer qu'il y a un groupe de personnes qui sont en deçà et d'autres en dessous. Je voudrais ici rappeler que lorsque nous commémorons et que nous faisions un récit historique de tous ces événements, cela ne veut pas dire que nous voulons perpétuer la haine. Cela ne veut pas dire qu'il faut forcément que cette jeune génération continue de voir en ça comme une fatalité. Non, c'est un devoir de mémoire. Et ce devoir de mémoire est pour nous de rappeler que historiquement, des choses se sont passées et notre engagement est tel que nous devions tous, individuellement,
ou collectivement, contribuer à ce que ces événements tragiques ne se reproduisent plus jamais. Ne se reproduisent plus jamais, pas seulement dans les camps, pas seulement au Rwanda, pas seulement en RDC, pas seulement au Burundi, mais partout dans ce monde. Parce que la dignité humaine, elle n'a pas de prix. Cette dignité humaine, individuellement prise, chacun de nous se doit et a l'obligation de vouloir s'engager pour que nous construisons un monde de paix, un monde de justice, un monde où l'harmonie est celle qui doit guider nos pas, un monde où nous avions la paix et de telle sorte que nous puissions vraiment, par nos actes, nos paroles, par la façon de vivre, transmettre ces valeurs à ces enfants, à la jeune génération, afin que dans Dieu, nous puissions vraiment nous sentir beaucoup plus à l'aise partout où nous sommes. Que je sois congolais au Rwanda, ou congolais ou rwandais au Congo, je dois me sentir. Et maintenant, en tant que communauté internationale, nous avions aussi l'obligation et l'engagement de toujours faire en sorte que cette dignité humaine soit respectée. C'est vrai qu'il y a des pourparlers depuis des années. C'est vrai qu'il y a pas mal d'efforts qui sont construits par les différents gouvernements afin que nous puissions vraiment faire le plaidoyer et nous rassurer que ces événements tragiques ne devraient plus jamais se produire dans ce monde. Ces événements tragiques devraient nous rappeler aussi qu'il y a mieux à faire que de nous battre et que de combattre ce qui n'a pas de sens, mais plutôt Ile mwese amazina anaitwa Bichumuza Delphin, akaba ndi Mukongomani, navukiye mu biti ya Mitabo, nkurira gato ikirori bwo muri Masisi. Mbere yuko ngira ibyo mvuga, reka mbanze nshimire mwebwe abayobozi batureberera muri iyi nkambi. Mwakoze cyane namwe bamugisha. Ndashimira Haseri yabanye natwe kuva tukigera mu buhinzi, ikaduha bimwe bitandukanye byari bituma ubuzima bwacu bukomeza kubaho, nabo barakoze cyane. Ndashimira polisi gutangira umutekano mu buzima bwa buri munsi kugira ngo tudahungabana, nabo turabona baje nabo bamugisha. Ikindi ndashimira abahagarariye imirimo muri iyi nkambi, nabo ibyo batugenera nk'impunzi, nabo Imana ibaha umugisha. Ikindi ndashimira leta y'u Rwanda muri rusange cyane kandi byimbitse ko yaduhaye ubuhunzi, ikaduha n'ubwisanzure bwo kuba twakora igikorwa nk'iki ngiki, tukemererwa mu gihe mu zindi nkambi bitemewe ndetse no gusohoka mu nkambi, ariko bo bakaba baratwemereye, bakatwemerera guhana n'abanyarwanda muri rusange, bakajya no kwibuka abacu, nabo Imana ibamugisha. Insanganyamatsiko murayibona, iya twibuke guharanira ubutabera no gutaha mu gihugu cyacu muri Kongo. Ntarajya kureka kwibagirwa ibi mubona, reka mbwire ijambo bakuru ukugora dutakamba ngo turashaka kudahira iwacu. Izi video nizijya hanze, hari abantu bari buzibyaze umusaruro mu buryo bwabo, bavuga ngo impunzi z'abakongomani zirashaka gutaha cyane kubera ko mu Rwanda zifashwe nabi. Reka bivuge kugira ngo nibajya kubivuga babyiruke, impamvu dushaka gutaha ntabwo ari uko mu Rwanda twafashwe nabi, ntabwo ari uko ubuyobozi bwadufashe nabi, ahubwo ni uko nta heza ntiwacu. Badufashe neza, baratugaburiye, baduhaye umutekano uko bishoboka kose, baraturwaniriye. Ahubwo twe turifuza ubwisanzure bw'iwacu kugira ngo natwe tugire gakondo muri iyi si.
insanganyamatsiko y'uyu munsi cyangwa se y'uyu mwaka baravuga ngo twibuke duharanira ubutabera no gutaha mu gihugu cyacu muri Congo. Bagiye bikirwa mu bice bitandukanye ndetse harimo Kinshasa mu murwa mukuru wa Congo, harimo bita Lubumbashi, harimo bita Ingungu, n'ahantu bita Mukoto mu karere ka Masisi, intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ibyo byose byagiye bikorwa nk'uko haruguru babivuze, ntabwo byakaze ku bw'impanuka, ahubwo hari umugambi wacuzwe n'inkozi z'ibibi, baza aricyo bagambiriye, ntabwo aricyo bigiye aho ngaho ngo bagikore, ahubwo babyize urugendo babishyira mu bikorwa. Ibyo ntabwo byari ibyago byatewe n'impanuka, byari ibyaha byibasiye inyokomuntu, kandi mu bihe bimwe biterwa n'urwango, biteguwe binyuze mu magambo y'ivangura bishingiye ku ngengabitekerezo yo kurimbura umuryango w'abaturage kubera imiterere yabo n'ubwoko bwabo. Abahirwaga ntabwo hahizwe idini cyangwa se ibindi, hahizwe abatutsi nk'uko no mu gihugu cy'u Rwanda byagiyeho cyane, bahize abatutsi. Igihe kigeze abo babikoraga nyuma y'icyenda kari mu Rwanda y'u Rwanda, boherejwe bahunze bahungira mu gihugu cya Congo, aribo bakoze ibi byose, byatumye twebwe duhungira mu nkambi zitandukanye zo mu Rwanda uko ari eshanu. Yewe si naho gusa, no mu bice bitandukanye bigize iyi si hari impunzi z'abanyekongo zazi ko zaremwe nta yindi mpamvu igendeweho. Ibikorwa by'ubugome ntibyigenga, biri mu mateka maremare kandi y'agahinda y'ihohoterwa. Haruca, RDC, Firimbi, Veranda, Mucanga n'abandi. Bene imitwe yose yagiye ikoreshwa kugira ngo dutsembwe nk'abatutsi maze ntitwongere kubaho ukundi. Mu mwaka w'1995 ku mashuri ya Mukoto, Ingungu mu karere ka Masisi, Kwisha na Bwito muri Rucuru, amaraso yongeye gusesekara. Utu duce mwumvise ngaha ndetse kuri aya mashuri ni uduce two muri Rucuru. Abahazi muri harimo abantu bakuru cyane bagiye bahaba mu 1995, hici abantu benshi byange rukundi bishwe n'umutwe bitaga umutwe w'amaguru. Amagana y'abatutsi b'abanyekongo barishwe interahamwe n'ingabo za kera za FARC, ubu bazwi nka FDLR, bifatanyije n'ingabo za kera za Zaire bitaga ex-FARC, ubu ni FARC. Abo bitwa ex-FARC amagambo arambuye bitwaga Forces Armées Zairoise. Izi ni ingabo za Kongo twitaga ko zituyoboye, ariko nazo zashize mu bikorwa ndetse zinafasha aba bantu bitaga amageruve, aribo bahutu bari baratutse mu Rwanda bahungiye mu Rwanda, kuko bari basize aya marorero. Kuva mu mwaka w'1994 kugeza mu 2004 ubwicanyi bwageze i Kamina, Kisangani, Kinshasa, Bujumbura na Goma. Iyo bavuga badushinja ko iwacu ari mu Rwanda, ariko twe tukavuga ko iwacu ari muri Congo. Ndetse n'ikigaragaza ko iwacu ari muri Congo nuko uduce twose twarangwagamo tutari hafi y'u Rwanda gusa, ahubwo twanasanzwe aho bita Kinshasa ni kure cyane. Barangije badukorera iyo yicaruzi. Mu 1997 Mudende mu Rwanda, mu nkambi imwe rukumbi y'impunzi y'abatutsi b'abanyekongo
327 bishwe mu ijoro rimwe n'interahamwe n'ingabo za kera za FARC bafashijwe n'ingabo za kera za Zaire arizo bitaga ex-FARC. Mu mwaka w'2004 igatumba mu Burundi hiyongereye ku mateka y'agahinda y'ubwoko bwacu nyuma y'icwa ry'abantu 136 bicwa kubera ubwoko bwabo ari abatutsi cyangwa abanyamurenge. Hano mu mwaka w'1981 leta ya Kongo yashyize itegeko rivuga ngo bagiye guha ubwenegihugu abakongomani, bavuga ko abatutsi bo batarimo. Baragenda isure nk'inyuma mu 1969 habayeho kuvuga ko abanyamurenge batabakongomani bityo n'ibyo gutanga ubwenegihugu batari bahereza, maze bamwe mu bari abayobozi ba Kongo b'abanyamurenge baradekarara, birangije bemerera bamwe abanyamurenge bake ko abakongomani abandi biranga. Birakomeza bigera mu 1991 n'ejo bundi cyane habaye inama y'ubuyobozi bwa Kongo icyo gihe kuri leta ya Mobutu bitaga Zaire. Icyo gihugu cyitwa Zaire kitaraba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bakoze inama ariko abayobozi bari abatutsi barimo bose barabasohoye inama iyoborwa n'abandi bose abatutsi batarimo kandi twagiraga abayobozi icyo gihe. Aho hantu twavuze ya Mudende na Gatumba ntabwo ari byo gusa, ni ibikomere bikomeye kuvamo amaraso. Imiryango yarazimye, ibisekuruza byaracitse, abarokotse b'abana ni ibikomere bigaragara n'ibitagaragara bitashobowe gukira. Nyamara bangahe muri abo bicanyi bakiri ku bwisanzure? Bangahe bafite ijambo mu nama mpuzamahanga? Bangahe bicariye neza mu nzego za leta za RDC cyangwa se Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'iz'u Burundi, mu gihe ibiganza byabo na n'ubu bikimena amaraso y'abatutsi b'abanyekongo? Iyo bavuga batya cyangwa se tuvuga dutya muri izi nyandiko, mpita nibuka abantu bakomeye muri Kongo bavuye mu Rwanda barakoze ibyo byaha cyangwa se ibyo byago ariko bagakomeza ko muri Kongo. Ari nayo mpamvu babazaga ngo mbese ni bangahe baba bakicaye mu ntebe bafata imyanzuro ariko ari imvura amaraso barakoze ibyo byose. Hari umugabo bita Omega, ndumva mwese bamuzi, ni interahamwe. Ubu ngubu aba muri leta ya Kinshasa. Muri make dufite abantu benshi kuri iyi si bakidegenga barakoze amarerwa nk'ayo. Igihe abakoze disikuru z'urwango bibasira abatutsi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bifotoza cyangwa bafatanya amafoto na perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bita Tshisekedi n'abaminisitiri ba guverinoma ya Kongo, bakabashyikiriza gukomeza akazi kabo ko gutera urwango rwibasira abatutsi. Cyangwa igihe abatware b'intambara bakoze ibitero bigenewe abatutsi bakiriwe na perezidansi ya RDC cyangwa se ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bakitwa abakunzi b'igihugu. Twebwe nk'abatutsi cyangwa twebwe nk'abaciwe twitwa abanzi b'igihugu bashaka gutera Kongo kubera ko turi abanyarwanda, ariko abavuye mu Rwanda baje kutwica bagiye muri Kongo bafatwa nk'intwari cyangwa se nk'abantu bakunda igihugu cyacu cya Kongo kubera ko bakoze ibyo byose duko twirukana iwacu ndetse bakatwica bene ako kageni. Dukwiye kubamenyesha ko urwango rwibasira abatutsi muri RDC rwahindutse umugambi wa politiki muri RDC ufasha gutera imitwe y'inyeshyamba cyangwa inzego zose za leta za Kongo n'izindi z'akarere. Urugero nk'iz'u Burundi, gufata abatutsi b'abanyekongo
nk'intego ihoraho igomba kurwanya mu buryo bwose. Hano mu nkambi ya Kiziba cyangwa se ya Kigeme cyangwa se ya Mugonga cyangwa se n'inkambi iyo ari yo yose iri mu Rwanda cyangwa ahandi, nk'uko no mu zindi ziri mu turere dutandukanye, ntabwo dufite gusa impunzi z'abatutsi b'abanyekongo bahunze mu myaka y'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane, ahubwo hari n'abandi baje bahunga ibitero byakozwe na Wazalendo, FDR, FRDC. Abo bose harimo abo twita abasilamusika bahunze ejo bundi. Muri make twarwanyijwe kuva 1959 kugeza ubu ngubu, ntabwo birashira kuko biracyakomeje. Remember that our mind, our spirit, even our efforts and weapons to build our dignity. We remember, we renew. Ijwi ryo ntazi aho yaguye, yapfanye agahinda, intimba nyinshi n'amarira. Kwibuka sinzika kandi sininzigo, twibuke twiyubaka duharanira ubutabera no gutanga. La justice apportait la guérison, la paix apportait l'espoir et l'unité apportait la force à notre peuple. Nous souvenons-nous pour nous reconstruire. Baratugabanya twarabashingiye baradushingura. Napanze tuba n'umunsi ku wundi. Komite yateguye kino gikorwa cyo kwibuka ku nshuro ya 22 mu nkambi zose zo mu gihugu. Baturage ba Kigeme, mu gihe nk'iki ntabwo biba byoroshye kugira ngo umuntu avuge, ariko nanone ni inshingano zacu kandi n'ingenzi. Ndagira ngo mbashimire cyane umwanya wanyu mwafashe mukaza kunamira inzirakarengane zishwe zizira uko zavutse. Ibi ni ibintu by'agaciro cyane cyane uko babivuze, arabibona bikabahungabanya, ariko namwe kuri mwebwe ni ibintu by'agaciro, cyane cyane iyo ubona abantu bangana gutya, urubyiruko rungana gutya ruza kwifatanya n'imiryango, nubwo n'abari imiryango yabo, kugira ngo nabo bige, barebe, bamenye amateka yabaye mabi. Ryatangiye ari ishyirahamwe nk'uko babitubwiye ry'abahinzi n'aborozi, ariko iyo abo bantu baragize iyo shyirahamwe ntabwo abantu baturutse hirya, ntabwo abantu baturutse kure, ni abantu bari basanzwe baturanye aho ngaho. Iyo wumvise rero ukuntu abantu bari basanzwe baturanye amara y'imyaka irenga 100, abenshi bavukiye aho ngaho, bakurira aho ngaho, sa nk'ubigira imbere hano, nyuma y'umwaka umwe gusa ukumva ngo habayemo ngo makimbirane, ngo bapfa ubutaka, ngo bapfa n'ubwenegihugu. Turibaza ubwenegihugu niba bapfaga n'abandi n'ubundi ko bari abaturage basanzwe batuye aho ngaho. Ese ubwo ubwenegihugu bwaturutse bushyashya bwaje bukajya kwivana muri abo bantu bugateza ikibazo aho ngaho muri iyo sosiyete mu mwaka umwe gusa. Warenga kuri ibyo ngo ubutaka, kuko kubona bazi ko ngo sindahajya, ariko ndabyumva ukuntu Kongo ingana ikibazo cy'ubutaka cyawe cyari ikibazo gituma abaturage barwana batemana bicana. Kuba hazi numva ngo ni nini cyane, sinumva ari ukuntu ikibazo ngo ubutaka ngo n'ubwenegihugu, ubwene bw'umuntu usanze aho ngaho, umuntu mwakuranye aho ngaho, mwavukanye, mwasanga nawe wavuze usanga aho ngaho, mukishyira hamwe
ahindutse umunyamahanga gute? Babihagarika, kuko buriya nimba hari politike mbi ya mbere, ni politike itandukanye abaturage batuye cyangwa se abenegihugu. Ntabwo ndagura, ariko ntabwo igihira abantu. Ikiza na message numvise hano mwese muvuga cyangwa mwese mutanga nuko mwifuza amahoro, kandi mugatanga amahoro, kandi mukiyumvamo nk'abantu basakaza amahoro. Nyabira ngo mwifuza ngo gutaha, yego ni byiza, ariko icyiza kirimo kirushaho nuko nubwo maze imyaka ingana gutya hanze y'igihugu mudafite inzika, mudatekereza nabi, mutekereza yuko nimusubirayo muzongera kuba abaturage beza, mukongera mukubaka igihugu gihuriweho n'abaturage bose ba Kongo. Mbere narivuze ngo sindagura, ariko nanone sindagura, kandi Imana izabibafashamo. Ndumva hano twavuze ibintu byinshi kandi byiza, batanze message nziza nyinshi. Icyo tubasaba cyane cyane nuko muba hamwe, mugakomeza kuba hamwe, mukirinda ikibarangaza, mukirinda ikibatandukanye. Umuyobozi wa mirimo mu nkambi ya Kigeme, nkeka yuko igikorwa cyaduhurizaga hano, aho twarimo twibuka ku nshuro ya 22 abatutsi babashije gupfa bapfira muri Kongo mu bice bitandukanye. Abatutsi bapfiriye mu Rwanda mu nkambi ya Mudende n'inkambi ya Nkamira, abatutsi babashije gupfira mu nkambi y'Igatumba mu gihugu cy'u Burundi. Aho bose twari turimo dufata umwanya twibuka, ntabwo igikorwa kirangiye kano kanya. Ndimo mbwira abantu yuko igikorwa kirakomeza mu ngo zacu, aho turakomeza buri wese yibuka, ariko anaharanira gushakisha uburyo yasubira muri Kongo. Insanganyamatsiko twari dufite uyu mwaka yavuga ngo twibuke duharanira ubutabera no gutaha iwacu muri Kongo. Hano ari ukugira ngo dushimire by'umwihariko abantu badufashije kugira ngo iki gikorwa kigende neza. Ntabwo twari kubyishoboza mutabigizemo uruhare. Turashimira by'umwihariko HCR, turashimira PAM, turashimira abafatanyabikorwa bose bagize icyo bakora kugira ngo ibintu bigende neza. Nk'uko Yanisa bivuze, ntabwo twari guhaguruka ngo tugende gusa tutabashimiye ngo tubabwire amarangamutima yacu, ibyo twashimishijwe no kubona mwebwe ubwanyu mwitanze mukatwegera, mugakora no ku byanyu, mukadukorera n'ubuvugizi kugira ngo umutungo uboneke wo gukora iki gikorwa. Turabashimiye by'umwihariko nka komite executive, abaturage muri rusange, tubabwira ngo Imana ibahe umugisha.